President Nelson Chamisa's key aides, Honorable Amos Chibaya and Ostallos Chibaya, are attending significant regional meetings in Zambia to bolster support for Zimbabwe's democratic opposition. Sana bina mashoko arikubuda panapa pa Change Radio vatira mashoko kuti aiwa prominent key figures Nelson Chamisa involvewa muma regional meetings aiwa vachisimbisa opposition yemunyika yeZimbabwe. Kuti subscribe like utina on the bell icon. Their participation highlights the increasing international recognition of the opposition's pivotal role in Zimbabwe's political landscape. Speaking with the Change Radio, Honorable Kuziva and Amos Chibaya, they emphasized the importance of these discussions with the pro-democratic forces for their movement. Despite challenges from internal party conflicts and government corruption, the involvement in these high-profile meetings symbolizes the opposition's dedication to achieving democratic reforms and addressing systematic corruption in Zimbabwe. Saka ndo mashoko tiri kuona panapa kuti aiwa mahorses Nelson Chamisa ari kuinvolvewa muma high level meetings avo vachisimbisa opposition yavo vachiona kuti vangaita mastrategies api ekuti vakwanise kukunda the ruling party ZANU-PF iyo iri kublackmail vachinzi aiwa ZANU-PF iri corrupt nema-internal conflicts anoitika mumaparties anenge true evidence iripo pakati pe-Triple-C mavaiva makaitika conflict yaivo kusvika vatozobuda. Saka ndo masvika vari kubuda panapa zvinzi aiwa vana Ostallos Chibaya vari kumiramira vari kufaitira for change. Tudze mafunguro enyu pine comment section medu, subscribe, kulike, turn on the bell icon.